moni lava upure na pese foi mai elelei lava le ali. Fa talo fa atu ne foi vai ngala fiafi, o Kevin Uluiva le nei, maritato polo kala me pe lava fo ona so atu fo ile tele lava fo vai aso o mavai. O mai lava nei taimi o lo fa pe lava ona so pe tato polo kala me wa fo stato malam lama anga mala fiong pa ia le tua. Mo le toet fa tai mar fa malo ya te auto u malava o fa pe ona mafuta mane fiafi a via fo la unanga Kevin Live Ministry e fai mau pa anga ya tato te mafuta foi ya wa fo tato fa malo si au le tasi o teilo fai lava sina a mafa ni so tato plokala mene tato talanoa ine va yaso butona tato ya o teilo wa uma lava ya tu langa lo fa pe ona fa so tu no Kevin Live Ministry ya o te fa malo si fo tato so e lo fiong pa ia ia awana I pelongia ia pe au fo ine ita iseino o inia o onga manisu tulanga ai fo tono tu spaia tal ton wai. If it's not in the Bible, don't worry about it. Ia o tulanga na tulanga tato ona pela fo no toma fai la fo e fa alia tu fiong pa ia le tu ina ia eva ai o lo itu tono la fiong pa ia le tu ni sio vaenga o lo utal no tu ai e fai fo ma pine fa mau tu ina fo e me se fo fa I lo to ye te oi o lai tono tu spa ia me lo tal tu spa ia a e lo le me moni ona fa sa o lo to le o le me moni tatu talo le ton ma tu tama wa ma tu sa uni tata no malau fa na le ne fiafi fa malama ni sio o au fionga ini ma fai no ma tu malama pe fa fiono ma tu tawina le taua fa le nganga ia fai fo no ma tu manu malo ile tau o lo mātou tauina nei ile nei o langa o lo mātou iaita mātou te siti atu nei fiafi o luma tu ina atu fo ilo nei tangata yo a au se e alofa tama se e pui lo mafau ya o mai fo I upu mai lo wanganga ta ina ilo mātou watu no tama I o au e tāpena a o lau o fio lava e feta lai ma fa tau no fa manu ia sio mātou watu no o lo fa peona mafuta mai Ye lo wang le ya te la to ye fa pe fo yo na e fa fanga yo la to wanga fa fanga fo yo la to ma fo fa ai mai se fo ita malu la to ta to nunga ye fa pe ona o wina I ma to uma e la wo fio ta ma fa manu ya te ma to fo ile vi inga I la wo fio o yo le tu e pa ia le tu o Abraham o Isaac ma Jacob le tu o Israelu e pa ia mai le ai lava si ta si tu sama oi e le ma fai fo I se isi ona fa tu sa ya te o lo ma to tua lo ma tu ta ma e tu ile alofa maleanga le lei. Ta mafa amanuino lo suafa. Ile suafa o Yesu o le mavala au tuai. Amene. Vi ia le atua nei vanga la fiafi. Te iloa ia to te lavani so I tātou o lo fa peona. Tutulina pia tātou plokalame. Ia pia lava fo iono o tam fai e faule fa avai le te mua. Fa malama fo tu lango de ti Apollo. Ia ma tu lango te moni mangaluenga malava. O lo fa peona ngalue me ti Apollo wa tātou. Taua lea fa ale nganga. O lea la tātou te tau. Ai pela foi ono foi atu te lo nisio plokalame o lo fa pe ona fai te fai sta la fa pe o le tele yo me le tele tu tonu ole tatu tonu tatu e kalesia pa bena foi te la tu tonu mato e kalesia o le tele yo me la fai tu tonu o tele ro pola ma fu anga na fai ai la kwa follow me la fai without knowing pola na ma fu anga e pelo tu langa foi le pelo so finge nga o aso la kan ngot finge so se kai mia kan finge ki piva le moa ai kuka kan ngot finge ki piva le moa ai kuka o matsu e funela la na fana e va ai la na fana kan ngot lo makua ki piva le moa ai kuka makua e fuloka meki fesilia tu lo le o fai fo ele le fana o fine o so se kai mia kuka le moa kan ngot ki piva le moa ai kuka ia ki piva le moa ai kuka ai le lo por el mafuanga le nga ki piva le moa ai kuka Ola le stemina, o matutu ala o meka inga ia. O fai foi ala o fanau. Vai foi ka meki, ola foi ekipi va mo fasili lo ka meki ai. Mam, la me linga kipi va le mo e ka ngoi kuka. E foi me kala ai foi al meka inga le me. Ke le lo ma sanga ngo vai lo kinga ia sola o ka ngo kipi ia. Vai le mo kuka. Ai fasili o ka meki ke lo ma fuanga. Ke le lo. Fasili lo ia le tam dit. Me le vili mama. Ya vili lo grandma, por el ma fuanga linga kipi va le mo. E vilia kunga grandma. E fasili mai pepe pran me ala ima fuanga. Onga kipi va le mo. E vilia kunga fa lo makua. O asola la kiki ka ko nga umu. Me nga ringa kipi va le mo ai ku ka gaming ai afa nga ke le o nga umu. Ya ka a ko le mo. Yo. Fa pena fu la tato. E me na tela o te loa. De te mafuta mai. E ai me na tela watu tono to e kalesia. Mo wadu fo ko le kale si o lai fai e au ngo mo so ro por alma fu anga fai ai right
Aua ke pole ka ko umanga I lunga vaanga. O me tato watu ka ko aru pongi sa ia I mea lai fai. Ia a tono lana fai lunga la na fa vai le fiong pa ia le tua. E ka ke le o loa la le mea na fa vai ai. Au ka ko wa ka ko wo ai a. Ele o se mea le anga la pa e ila le tai me fau mai lo ina ma se a onga ma fau mai lo ina ma sta tonunga. O ina lo lai ma fa na me le me fo le ta o le mapulotu ma religious. Me foi le tele o lo po tonu tu spa ia. Le fa mai langa ma sangi ma ko fa ia me le o le me langa ma ko fa ia. O e lo la ma fu anga na fa ia. If it's not in the Bible, don't worry about it. O no me na le no fa ia tu mo o me na fa ia tangata. O la fia fila ne o tasi la le o mta up. Spiritual warfare. Le la tatu tano la fia fine pe no fa ia tu. Ke la ku vo ia. O le makwa maka o ki o fa ngo spiritual warfare fo ngali sa va vali kau spiritual warfare. O fa pe ai la sa onga le fa ngo spiritual warfare. Ai no o sa fo fa tatu spa ia. Le la tatu vo le sa fia fine le o ka ngo fa sino te o ma tu spa ia. Po le le meta o spiritual warfare la tano tu spa ia. To tele ni so tatu o tau spiritual warfare. O luinga lau tala o wefla lau kaua ngai kau. O ila ki Apollo ila spiritual warfare. O le ale meta o spiritual warfare. And it's one of the topic like some Christian emphasize on this topic. For it seems like this is the only topic in the Bible. O isi umako ifa mafar spiritual warfare e pe anga le Paulo o la foi. O le maka upor kuspea ko. It is important. For us to know what is the spiritual warfare, pe ata ua lo tono la fiong pa ia le tua. O le ale mea le tano ai. O le afo le mea tau spiritual warfare. O nei tatau tato malama. A wana I fai le whainga fo le na e latua lai fai lesi. Ai le leile fau o lo tonunga. Mai le fiong pa ia le tua. Amen. Alright? Yeah, tatalo me mo ni fiafia o kang fai. But just before we go, can you do me a favor, guys? Can you just share? Ngalo ka ngwa share lunga o lau timeline ia e ke re ki ngai me o share lunga tato pro kalame fa so fo ia ve o se share fa wala toi. Just that's the only thing I want from you guys, just to share this live, on your Facebook page. If you have any comments, just comment ia tulanga na ba just enjoy le tato pro kalame au tam fai tata no tu ne fia o le fe nei o lau tanga fa ali tu ia te o just ono sai mai pel tato e fai asina telo tato mau ono e ile atalo te fia vale tunga ono se tasi o tali tonunga o te tau mawhai e fa asa o le tūlanga e aluanga iai if you lungo lau tala le whaingo le taua le lau tanga e fa asanga atu mau ona so o se taimi e taha ua le la tu ilo mafo faule le tala lea so o se taimi e taha ua le upu woa ma le upu woa fe tono tuspa let me tell you something, it's nothing to do with the devil. Ele ta ua, ele ai ma se taimi o ta ua, il fai upu woa fe tono tuspa ia, o ta ua ili ti Apollo, pe ko ngeki ki Apollo mke mongi. It's nothing to do with the devil. Okay? O lona winga lawa iloangi, o le kelo kaimi, o le kakui fa o nganga le upu woa fe, tatu ti tau te moni, ma ti Apollo, but I'm telling you, I'm going to show you the scripture, it's nothing to do with the devil. Okay? Le lala tamu fai, ia, pe no fai atu, no te sau fai fai fo ya kau le kau ai menge o kau fa pio ka kau ki Apollo, but in connection with the scripture, I'm telling you, le la tatu te va ai ma fa asino to te oi le la volo I lopo ai me le tonto spai. Amen. Ele o se tulanga fo le tamo fai e fa se ni si ma ni tulanga nei. No, let's show from the scripture. If it's in the Bible, let's believe it. If it's not in the Bible, don't worry about it. Okay? Ole ile tala Paulo le na fai mai. Ina nei ole ngia I tātou e satani, a wā tātou te le vā lea I ana tonga fiti. E eila le mea ti Apollo whail te imini a tātou, ole ngia tātou. E wha avalea tātou I tonga fiti. E wha apongi sā ina I tātou ina ia awani o tātou I lone mea moni. Kusala o laike kaule kaua, a lai te fusu I le ea. Ma tua for tala Apollo wha mai o te le o fusu le ea. Ai a whaila e te le I loa le fiong pa ia le tua, longo wingo o kako kaua lai fusu le ea, mai maula le kaimi. Kwa mai maor ke me kau ale la tatu o le fiong pa ia le tua ele leilo I lo ma le fiong pa ia le tua ona le fo le la taua for my to keep Satan from taking advantage of us, for we are not ignorant of his schemes. O le tūlanga pito I siri le ona taua le taua whaaleagaga o lo malama I le ti Apollo e tolu la mea moni o te mana o te fia whailoa le fia file nei ona e tele I alu e tau le taua e te tauna I loa mea I e tolu o mea pito I sili na tā ua se o stangata na te iloa le taua whaaleagaga
o mea moni, e tele mea moni tusipa ia, o mea tolu ia te manau ia te oe te iloa, o mea moni e whaatatau ia Yesu, o mea moni e whaatatau le ti Apollo, ma le mea moni e whaatatau ia te oe, o no vaenga pito i sili ana tāua, o oe, o Yesu, ma le ti Apollo, o lea la tatou o sa, ai whau mua tatou whaavai, i mea moni nei, ona tatou wolola ia tatala ono le tele o foi upu e mawhai ona e malama le tau i Efeso po le ale mea le tano le tau le Efeso e ono na tano mai ai e le mawhai ona e alu mai no tusi na tau lau tau e au noa malo malama anga i vaenga umala fiong pa i ale atua amen o le mea moni lai whaatau ia Yesu ke riso le lau tango e whai atu le tala lea tasi ne o mea moni. Fa mai le tala le mua koe ni tos fumar tasi fai upu e tolu umar whaafo mai. Ai o te fefe, ina ne i pei ona whaaseina o ewa i le ngata i lana tonga fiti. E whaapea ona whaaleanga ino o tau manatu ina ia le tonu ia ke riso. O le tala lea Paulo i tuse koronito mai. A wā a whai e tala ina atu e se alu atu se Yesu, ta au on mea lea, a wā a whai e tala ina atu e se alu atu se Yesu e ese ile na mātou tala ina atu. Peta lia e o tou se anganga e ese ile ua o tou talia. Po o se tala le lei e ese ile ua o tou talia. O le tala noa Paulo i le tusi lea. E mawhai ona ese le Yesu e tali tonu mato e kāresia. E ese mai le Yesu na mato e Paulo mai tala Paulo. A whai tala ina atu se Yesu e ese mai mato Yesu. Le Yesu len tala e Paulo. Right? Ia la tatou o lola e vangele i tūlea. Pe ona o whai atu. Mea moni e whaatatau ia Yesu. O mea moni ia. Le la tatou tala noa. E mawhai ona e lotu i le lotu. Ai ese le Yesu na te tono tau Yesu. Mai le Yesu ren tano i Paulo. Mero tala Paulo. A whai tala noa atu. A whai tala e iti se Yesu. E ese mai matou Yesu. Le Yesu tala i atu. Ma se anganga e ese mai le anganga na matou tala i atu. Ma se tala le lei e ese tala leile na matou avatu. Ona mai rola i fo mai e fa seino o tot oni fa seino o tot ele foi ele e peno fa seino ngata amen fo mai la i ore tala le lua ko ni to fa fo mai o fa ta waso ina manatu o ila tou o ele tali tonu o ele tali tonu ele atu o le nei la langi ina ne i fa popula atu ya te ila tou le mala malamo o tala le mamalu o yes o le mamalu o keriso ua tusa o ia male atua. O ke riso Yesu e tusa o ia male atua. O ia ole atua. Ai tau mawhaila ti Apollo whaapongi sa mato tangata. Aua ne iloa e tangata e tusa Yesu male atua. O i iloa la, pien o whai atu. E i tali tonunga. Lela walo ui tanoa ui tuspa ia. Tusa male o onga tuspa ia. E i nisio tali tonunga e whai mai o Yesu o i ole uso o Lucifelo. Fo me o le uso satani. E le o se uso satani Yesu. Fo me tala tuspa ia for God so loved the world, he gave his only begotten son. Only. Tasi. Tasi ano na tali. E le iso na uso. A faila o ista tonunga fa apea me o satani, o le uso o Yesu o le uso satani, uso Lucifelo. Fo me tala e se na le Yesu na ele tu samre Yesu ren tala e Paulo. Amen. Famatala a Paulo a fai se tala ia oni fa se ino utopian fa se ino eva. A fai se Yesu tala se la tala e Yesu e ese mai le Yesu na matu tala yatu. It is possible. I to tonu na tu spa ia. Ile a onga tu spa ia. Ele o se uso o Yesu satani. E ile sta tonunga e whapea, o Yesu o i o Mikaele. Whamola o onga yutai o Mikaele. It's nothing in the scripture. Ele e se meo whai mai o Mikaele. O Yesu ele se angelu. Amen. The truth about Jesus, o le mea moni e whatatau ia Yesu. Melo tala Paulo, a whaise si ala tu tala e tu Yesu e ese mele Yesu lea. Ma se anganga e ese mele anganga, le anganga pa ia. Amen. Mela ia, au ni pelongia tātou. Peono pelongia o Eva. Fa se le ngata, o le tonga fiti. O le tonga fiti al ti Apollo. E te taulana iloa, le mea moni e whaatatau ia Yesu.
tatou o le tusi a Ioane. Ioane, o lona mata upu mua. You guys all right? Ioane lona mata upu mua fa mai. Sai le amatanga le loko. Fa mai. Sai le amatanga le loko. Sai le atua le loko. O le atua fo'i le loko. Na tala no ia Yesu. Fa mai sai le amatanga. Le loko, le upu. Sai le atua le upu. O le atua fo'i le upu. Le loko. La tala no ia Yesu. Fa mai o ia lava sai le atua i le amatanga. Na ia faia mea uma lava. Ile ai fo'i se mea e tasi na faia. E le i faia e ia. Mea uma na faia Yesu. Amen. Le Yesu le tapua le Yesu le tala e Paulo o mea oma na tala e Yesu. Ya tango o fa wa lo fai tau le tusina mo Ioane se yo fai upes fulmar fa. Na fai mai ua liu tino tangata le loko le upu. Le liu tino tangata Yesu fa mai. Sa mau foi o ia mai tatou. O Yesu. O Yesu la. O ia o le loko o ia sai le atua o ia o le atua. The truth about Jesus. For me le tusia faalinga mo fa upa valu matala Yesu o ole a ole o me ole a le fa mal o meka the beginning and the end. For my Yesu o ia, he is the great I am. Mai lava i tua for my for le tusia matayo o le matayo mo fa upa lusfu lua mo fa upa lusfu martonu na fa mai o ia ole Emmanuel. Remember the prophecy o le wing o le upu Emmanuelu. Let's go there. Tusia matayo o lona mata upu e mua fai upu e luas fun ma le lua ma le luas fun ma le tolu fa mai wo o nei mea uma ina ia tau nuu le fionga le alii ina ia tau nuu le fionga le alii perfetta ua whaapea mai whaauta e tole tau pou ma whanau mai le tamatane la tau te whaingoa fo ia te io o Emmanuelu o lona winga pe a whaamatalaina ua ia te i tātou le atua. Le ana winga o Emmanuelu ua ia te i tātou le atua. O lona winga la, a fai o ese sio fai mai o Mekaeli o Yesu tu spaia. Ese se tonura o onga tu spaia. A fai fo ese se fai mai o Satani lona uso Yesu. E ese la Yesu na. Ele tu samre Yesu tu spaia. E pole alava la se sko inga me mai tanga te ni se onga. No, according to the Bible, it's a no. It's a big no. Jesus, he's God, and he is the Son of God. Only begotten Son. So that's the foundation about Jesus, and there's heaps of scripture. In faino la ua matu scripture ya te utou, ai le ai ma se scripture lango ai, o Satani, o hia, o se uso, o Yesu, ia po o Mikaele foi, o ia o Yesu. There's no scripture in the Bible. So now, correct that theology, ma tato wore Yesu tu spaia. A fai foi o nai te tonu Yesu na, te fai atu ia te oe, e le tu tusali Yesu na, ma le Yesu tu spaia. Tato i tato maoluma, ai tato atu, e ese le Yesu le tato tapua i. Fumara tala Paulo, a ese se tala itu Yesu e ese mari Yesu lea, ma se anganga e ese mai le anganga lea, ma se tala le lei, e ese mari tala le lei a Paulo. Wa umantu si e Paulo, pau wale or tu si sa o tono lau langi nei, na or tu spaia, nothing else. Only the Bible is the truth. Amen. Only the Bible. Tusina, the truth about the devil. Mea moni e whaatau le ti Apollo. Taunu tato iloa. Tele mau tu spaia. Tau se teimi toi fola nā tu langa whaatau ia Yesu pa. Ona tato teimi. Mea moni e whaatau ti Apollo. O Yesu. Fuma tu spaia. Ele eiso nga amatanga. Ele eiso nga taanga. He has no beginning, no end, according to the scripture. Ole ala mea moni whaatau ti Apollo. Tuo. So hello tusi Ezekiel. Just write it down now. Some of the reference le lau tango e lau watu. Le tusi Ezekielu. O lona mata upu e lua valu. Mo ila tau fo i lo whapea mai o ti Apollo.
Fai pusu lima na wo highlighting atu in red. For mai, na ato atoa ona lelei o au sauninga, talu le aso na fai ai oe. Ai fai tau nunga le tano te apo, le tano ia satani, Lucifelo. For mai, na ato atoa ona lelei o au sauninga, talu le aso na fai ai oe. O satani na fai, it was a created being. Na fai ele atua. For mai tala tu spa ia, le ise mea na faia, ele I faia ia. Mai le ise mea na fai, ele I faia Yesu, na faia Yesu le. Ia le tangata, le angelo no ia Lucifelo, ele o se uso lao Yesu. Fai o sisi a onga, no, it's not in the Bible. It's not in the scripture. For mai na ato na lei o ie sauninga talu le aso na faia ai oe. Wo o le aso na iloa ai laua mi o leanga. O le ti Apollo sa fai. Ye eiloa sa fai. Ele tusa ma Yesu. He's the son. Only begotten son. O le si. O ti Apollo fo. O tatu iloa uma. Ile. Ile tu langole. Let's go to John. There's a scripture that comes to my mind now. It's down to lo. Po ele ti Apollo. Ioane. Olona mata upu. That's Jonah. Ioane olona mata upu e valu. Foi upu e fafa. Kio fai tau atunga. Le ti Apollo. Peno fai atu. Le leina tatu ilo wingo ti Apollo. Fai upu e fafa. For mai o outou nai lo outou tamale ti Apollo le fai Yesu I tangata ia lea le farisai o matu for mai o outou na lo outou tamale ti Apollo tou te fia fai foi mea tu ina nau I ai lo outou tama o le fasio ti tangata ia talu le amatanga ele I tu mau lava ia I le upumoni au wa ele o I tonu lava ia te ia le upumoni a tautala ia I le tala pepelo o lana lava lea e tautala hai awa o le pepelo ia ma le tama o le pepelo o le ti Apollo la o le pepelo ia peno fai atu o le tala Apollo le amatanga lena le tusi lena fai tau atu mai awa nei o le ngia I tātou e tonga fiti le ti Apollo mai awa ngi pelo ngia tātou o le poto I le ti Apollo e o lava I tono tātou e kalesia le tono tātou lotu Loku I kake loku wai, ioi. E ovo I tual pule la au la unga I foti Apollo. You know that, eh? Nga wei, no? Wo I tual pule la. That's why I really want you to read your Bible. Fai taulau tu spa ia. O le mea moni le whaatau ti Apollo, sa fau. O ia sa fai, na fai ele atua, o Yesu na fai o manga mea uma. Na via tu mati Apollo ele uso la o Yesu foi ele o Mikaele ele ese scripture lango na mea so a fai la ise si Yesu tu ele tu sama Yesu le la tatu tan no nei so you need to know po ai Yesu sa o le tan lete au ona ia e loa la Yesu amen that is really hard for some people to accept hey let's go into the Bible ta tia ia nisi tu me la tato o me la meto tu spaya ole let's see la tu lang ole truth about you Amen. Mea moni a Yesu, o le mea moni whaatau le ti Apollo, ma le mea moni le whaatau ia oi. O le mea moni whaatau ia oi. Fumai le lua korinito e lima fai upasuma lima fumai. O le nei a fai o ia ke riso se tasi o le tangata fau ia. Ua ma vai mea tu wai whaauta ua whaafauina mea uma. O oe la, ia ke riso. O ia ke riso. Mata tu spa o le tangata fau, wale eiso tu anai. Ile va ainga la le tino e yailo tu anai. Ile va ainga le atua ile anganga wa whanau ele ai soutu anai. Amen. O oio le tangata fau. Whaauta ua mawai mea tuai. Whaafowina mea uma. Wa whanau o le pepe leisi tu anai. O oio la le tangata fau. Amen. Al ti Apollo tuai ya. Amen. Fa mai la io le Luca se fulus valu. Tasi ne o mea lo tala no mai Yesu fa mai le fetalai nga Yesu le Luca e se fulus valu. This is the truth about you for mai. No o fa mai mentala Yesu no o I loa sa tani o pa o mai le langi. E pei o le wila. Fa mai le tala Yesu fa uta o te foa ia tu ia te o doble tano mai a o e ma le kalesia. Fa mai fa uta o te foa ia tu ia te o do le pule e soli e ngata ma akarava. Ma le malosi uma o le fili.
E le ai lava se mea e le anga ai o tō. Ai peitai, aua tau te oli le nei mea, ina ua usius tai anganga ia te o tō. Na o le nei, tau te oli ai, ina ua tu sia o tō i ngoa i le langi. Whamele tala Yesu, aua koke oli ngā wos kai anganga. E wao, lesi, e ile kei mi fo... E ile kei mi fo ilele, e ka ke wha malolo ngā lo se anganga, ai alu se anganga. O, kaso ka fia o kai o ka oli, amele kala Yesu, ei. Au ke mi mika ngā mea, au ke oli ngā mea. O le mea ngā yo wa uma. You know, it's, wa uma whai Yesu le kaua. You know, o lau ia te ole pule, efa mai. Fia wa kosi lau ngā le langi. Wa vai ei. Ia fia mau fia wa tusi o tai ngā le langi. Ai au ka ki fia ngā wa whalongo ki apolo ia kaua. Amen. O le truth. Amen. Ka ko we walk in a victory life tesa vali o ia e ke fa ko ngor ki apolo ma me uma tana Yesu a wala ke fia fa longo ki o anga le anga ia ke oi ai fia o ku sia lo ngor lang ele se me ke me mika. Amen. O lo ia ile o tu si tala Roma ile tala Roma na ile Roma is food one of pelus food for mai ele pine foi ono solia o satani ilalo o to vai ele atua e ona le malosi e le atua e ona le manuia e ia te outou le alofa tunoa o lo tātou a lii o Yesu Keriso. Hey guys, I just wanna ele pin ia Yesu Keriso o te apolo lona tūlanga o lalo tātou vai kaunanga i lol mea na so le se mea la tātou So this is the truth about you. O le tele yo mea moni e whaatau i te oi, but na nei mea yo te au mai e lunga i e tau whau, me statu tama i whaavai. Ine i ma whai ona yelo malamlama anga, i le mea tau o tau a whaaleanganga, wa a e malamlama ia Yesu, malamlama i le ti Apollo, ma e malamlama ia te oi, o le whai ngō fia i ana ewa ai le ata atoa, o ai oe ia Keriso. O ai oe ia Keriso. Amen. E la tatou wola e vali, e tu tatou watana. Ole, pe ono whai atu mua. Ole tele yo taimi. E ta ua ile upu woa, ma le upu woa whei tono tu spei. Lela amata tatom taupu. E le ai mase me kongeki ti Apollo. Ole i tū la lea, e no pe ono whai atu. Ke leo kaimi, ngako aku wai, saka le mua maka kipi vai. Ai le ai mase winga, le i kakere ropa rema fua ngalinga kipi vai le mua. Le tala, whatu tu sodo amatanga, ya tatou pokalami. Tātou le mamlama. Pora mea renga kipi vai le mua, e fo te me te la tuai. Olo, e fui whaasolonga o pese, o le whainga o mea. You know, o le whainga na whai ai, e tātou te le mafuanga. I'm not saying it's wrong, or it's bad. But lunga lau tala, e le wha apea lala angata iai na. Amen. O le atua o mea fau. O le alawa lae, e o tupu le poto laulangi. O la fuwa si itia e le atua tūlanga. La tanoa i saia, fo mai asau le o ita mai. O na si itia le atua tūlanga whaasanga tau ia te ia. O la lawa whel wa iri ki Apollo, o makoi ka mo iri ki Apollo. A la lawa ka ki kolo. Tau no si itia le tūlanga o tātou malama le whionga pa ele atua. Si itia fo o tātou i loa, i le tūlanga o taua le tātou tau wai. Pēno tāua mua. O le tusia lea, mua korinito. Le la tātou e whaitau, le tusia lea mua korinito. Let me... Mua korinito, o lona mata upu e iwa. O i le tā uele upu warfare. Whai upu e fitu. E le leia le tātou e whaasingo atu mau tuspa i ona i loa i la i ona wingo lau tala. Lau tele ani mau i lau watu e te oi mata upu umare tā uele upu warfare. Ono le whaonga ina tele. A pēn o whai atu. Aua tātou te tu i le ea. Ia tātou, ia o ngāra tātou taua. Ia e tau, ia maura tau. Ai umawhi o tango. Aua ne emisia lau tango e whaamatala atu nisi o taua. Sa o tau wina. Ina ia avatu se fatu ta inga lot of some amazing story, you know, testimony about umana tatu fa tatu plokalami ai se I fa tatu fa la for tatu familiar fa upe fit for mai o ai e se alu I le taua ai le tauia oia o ai e se na te faia se to vine ai le ai iona fua po ai e se na te leo ina se lafu ma moe ai le ai I le sua susu o le lafu. I te tonu foi upu le tā ua le upu le alu le taua. E le o tala noa I se, e lunga malalo mai, le o tala noa si Apollo. O laifa mai le tala Paulo. So le tala Paulo le tamwhai mai. He's simply making the point that ministers should be adequately paid. E te tau ona to tongi. Ia tangata ia whaiwhi au. O le winga le tangata ia tā lai tala le. O le winga tonu ana o le upu le whaonga ina na o le upu le taua le tonu I.
So, o le tātou whai upu mua na, o le tonga watu whai upu leile upu taua. To alu le lua korinito, ona e tele na whaonga ina, e le leia le tātou i loa, po le asa o ala le mea ta o le wala ta notus pa ia, lua korinito lona mta upu se fulu. Whai upu e tolu ma le lima. Le la tātou whai taua whai upu le ina ia e malama foi. Ia mo o malama. Ia po le ale winga lai whai mai ia paulu whai mai. A wā e ui lava ina mātou sāva vali i le tino, mātou te le tau wha le tino. A wā o a upenga o lo mātou nei taua, e le wha le tino ia ai wha malo losi e le atua, e le peti ai olo. Olo o le peti i lalo mā salonga ma mea maurunga uma ua wha sia i le mata upua le atua. Olo o wha ato i lalo ina manatu uma ia ana ya ke riso. Amen. O le ala ua e whaitau atu i, e le ai alu whaitau fo i lunga malalo mai, le ima se meo ta uinte monumenti Apollo. O le matua i manino o le tusia Paulo le tusia i, o lai tala no mai Paulo ia wha amaro i o tātou mafufau, o le tau o tātou mafufaunga. O le taua a tā ua lo le upu taua po le warfare tono tuspa ia. All talk about our mind. Pei ona whaasei no eva, o lai mena sauti a poro whaasei la fo i le amatanga. Na sau whaasei le mafufau eva. See, that is the battlefield. Le la tātou tala noa i le mea o spiritual warfare. So se te mea tā ua le upu warfare tono tuspa ia, it's not talking about like kakuso o ngawhi eima mtulanga fu i lele kau solo i lalungi maunga o nunga le ao ma mele ngai. It's all talking about our mind. I le upu tuspa ia for mai. A wā e ui lava i na mātou sa vari le tino, mātou te le wha le tino, a wā o au penga o mātou nei taua, e le wha le tino ia, e wha malolo sia, e le atua, e le petia i lalo olo, olo ia, o lo o le peti i lalo salonga, talking about, yo salonga lo mafofau, ma mea maururunga uma ua wha sia i le mata upu a le atua. Any argument against the will of God or the word of God, for mai la ia, o loo whaato i lalo ina, manatu uma, ia ana ya ke riso. O lai tala no a tā ua I tonu I, it's nothing to do with the devil. It's to do with your mind, and my mind. O lai tala no a tātou I lafon mafofau, o e mali mafofau, o mali whaperitania, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the putting down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought into the obedience of Christ. See, o le taua le tanoa I po le warfare le tanoa I, e le kongeki ki Apollo, alu whaitau runga malalo mai, it's nothing to do with the devil. It all to do with you and your mind. Amen. Ole e ta wala lo malama I ina I lo ono ole foi upu le no le foi upu le tusi le o fa onga ina tele no wala mea uia fa onga ina tele le temi o taua faaleagaga. Me tatou tau ele faaleagaga ai tu sa kuri le ki Apollo pe no fai atu au ka ko fusu le it's all to do with you. Aua nei emsia, o whai unga te maua ila ta atoa le mere, po le a sa o le mea ta o taua whaaleagaga ai le leile vali mua to whai upu ia, pena o whai atu, e le aise whai upu ta ua I tutonu, alo whai tau le mua Timoteo, ia lau tango, for the sake of our time, mua Timoteo, lo mta upu mua, whai upu sfulma le valu ma sfulma le iva, na e tala noa I fo I Paulo ina, ave le la fo il fa malusi au Paulo ya Timoteo fo mai lo watili ia Timoteo o tutu ina atu le nei polo inga ya te oi pei o mua I valo anga ya te oi ina ia e tau wai le tau wale lei fo mai lo Paulo o lo ya te oi le fa atu tua ma le loto fuatia ifo ele lei wala fo ina e nisi o e ua fa ava atu ia ila tau I le fa atu tua o lai tara noa Paulo I le tau wale fo mai tala Paulo o le tau wale fa atu tua o le stand in the will of God. Po le tu mau I le whaatua I le finangalo le atua. See? It's nothing to do with the devil. Amen. Me rena o na le no whatu e te oe. Ie malama ya Yesu. O ti Apollo. Ma oi. Yesu le ele manu malo. O ti Apollo wa to ilalo. O oe fo ile ua vatu ina atu ele pule mana. Nisi o vaenga no. Tanga no tu ina atu ile amatanga la vartato pulo kalami. Tu pe atana.
o la utango wrap up uma ele fai unga tatou proklame o le ala manino le tala Apollo i ele o tala no for ti Apollo le foi upu na le no ta ua tona nei so it's ta ona tatou iloa o le Taua Faaleagaga o ni mai ma o le tatou taua ka ko e ka ai le lene le panchi ki ro o nginga misi lau koi ai ku ia ki Apollo ai misi excuse me le ngako le mai mau ke mi ka ki oi fonka kalu na se mai mau ke mi ki fonka kalu ngola utala o le akakso o fe e fonka kalu ke mi fai ai le ngo fonka ki Apollo mai se ale ku la ka u va ngala se ale me le ku ai le lo lo ma le fingo po ia le tua what is a warfare o le ale me tau o le warfare tono tu spiritual warfare ile lua Timoteo ta upo lua I think tolu marfa tango fa maulalo lua Timoteo lua tolu marfa na fu ta uaile upo warfare na tara no ai Paulo ya Timoteo fo mai ole nei ia e ono sai me tinga ai fa peo se tangata tau ele leia Yesu Keriso mai lo Paulo ole nei fo mai ele ai se tau ile taua na te le fa alave la vea na te le fa alave la vea ia te ia i mea o le nei o langa ina ia fa fia o ia i le na fili ia te ia fai matangata tau lunga malalo mai o fai upuna tango fai tau the whole context ele o tala noa fo se ti Apollo o la fu tala noa Paulo ia Timoteo fo mai kakau o alava ni lu i tau mani ti ngā o leo langa i le vala awina na i o Timoteo tu mau i le wha tua si stand fo mai la ia that's a warfare o lo tu i le fina ngā lo le atua amen fa pena fo i Kevin o le alava fa masa o salonga ma ti ngā o le tu langa le nei ma ti ngā o tala tangata fo mai a Kevin pa wartala Paulo Kevin tu i le wha tua amen mai tupu ti ngā me tupu a oi tupu tiau ti ngā uma tupu a tatou ma tala tu spaia tu i le wha tua amen o tala o le si tu se Jakopo e fa maulalo e le vatu mau tu spaia nga e kangole o e fai lau fai kau ngi fa pero Kevin ya oi tu se Jakopo e fa upu mua ma fa upu lua ma na ye o tala le Jakopo le fai ifo mai fea taua mamisa o ya te outou ele ole nei ma yo outou mana o leanga o lo o tau yo outou tino uma o fa nga ingo le upu taua le o le tala no fite na ingo o le tino ma mo tatou roto tatou fai tau foi lunga malalo mai nothing to do with the devil o fai upu umai le ta uaile upu warfare to tono tu spaia le o tango point out tu ina ia mafai ona malama ma e loa e oi wan tatou atu aka ko kau pongsa ya kau isi kai mi foi le ma tatou le loa o la aka ki Apollo le si piko ma ko ai misi anga aka ko ku i maka ko o le mena le ia ele ngato lo malama ai e loa foi fusu ma foi ai fusu ete e loa le kai me kongi lo so e loa foi le le tu langa foi le pe maka i ka ma fusu foi le e loa le time ai e kau foi nga land le bunch ona maua lo lai ona mo lo lai o le tali o le mo le point pa pena fu la tatou tau foi male ali o lo langi ya makua i lene le lau panchi falling or ki Apollo makua i pa kongo i falling ya kula kala o ele o o champigno lo langi ne tu sia Roma e fitu fai upo lua tolu na fu eta uaile warfare o le mana ia i ole al tu sina Roma, let me go there. Roma. Ta upu e fitu. Foi upu e lua tolu. Hallelujah. Hallelujah. Fa mai a ua o iloa le tu la fono ese i o utino o lo o tau le taua i le tu la fono o lo o mafau le tara no le taua le tau o le tu la fono le tino o lo o tau le taua i le tu la fono o lo o mafau ua fai fo ia u matangato taua i le tu la fono ale anganga o lo o yo utino. Si? O le tala noa i le taua alea mafau ma le tino. Foi upu umaya no aumaya. Leima se me nothing to do with the devil. Why? Or ki Apollo, pa war me ti Apollo le fai or kau fa valea. Foi mai o la ke rua kau vai. E ke rua le o kau ma se ki Apollo.
Yeah, le la tatou e vali atu nei loa la ia. O le kau whaavalea i o ki Apollo ia kākou. Ai e malama nei, pau ale mea le whameltus pa iei, o le tau a tātou e tau, o tātou mafau ma tātou tino. O tuina naunga o le tino, malou mafau o le a efe ke e ngai, o lou anganga, malou mafau o le efe te e nai, o le efe tau i vaenga ia. O le tau ana lai tau te mine, your mind is a battlefield. Peno tāu o tātou prokalame mua, o le atua o le anganga, o sātani o le anganga. O ai lava lai whaalongo i le atua, which mean you are yield to the Spirit of God. Ona e whaiana whiranga o le atua, ai whaalongo le leo ti Apollo i lo mafau, which mean you are yield to the devil. Those are the only two ways. It's either you serve God or you serve the devil. O tu ina ngolo tino, it's either you follow your body, your flesh, or you follow God. See? So o le pero le tau nei, e leo se taua vo, lele o le taua, every scripture in warfare, I'm telling you, it's all about you. Fighting your mind. And your own, ole afoi. To pull down every stronghold. Le la tatou vo, So, le la u tatou mamlama, nisi na o mau tu spa ia no tu inatu, e tau no na vali e tuai. Po o le a lava se si foi upu, e te toi tau i foi le upu warfare. Let me tell you something, e te le mau ai foi, e le kongeki ki Apollo, I search every single scripture about warfare, it's nothing to do with the devil. Amen? It's nothing to do with the devil. So, le la tatou wolo, ile tusi la le Efeso, e ono. E se la lata le vali ma i le Efeso ono. Le Efeso ono le lau tango e whai tau atu. Fa mai, whai upa se fulu, mta upa se fulu fa mai. O usoe, o le toi upule nei, ia o tou loto te tele i le li i ma le malosi o lona mana. Ia o tou, ia o ofu, o tou i ofu tau ato toa mai le atua. Ina ia o tou ma whaia ona te e atu i tonga fiti ale ti Apollo. O le ale wingo lo futau, ina ia mawhaino o tau te e atu. Whaperitania, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. So you can stand. Not to fight, to stand. E te tū. Ina ia mawhaino e te e atu, for mai, ia o tau ofule, of tau ato toa mai le tua, ina ia o tau mawhaia ona te e atu i tonga fiti ale ti Apollo. Oai, le tala Apollo for mai auni o le ngia o tau e ti Apollo. Pau ala le mea sau ki Apollo e whai, e sau e wha se e oi. E sau e ui mai for mai o le ata. E pei se shadow. E kama vo i le sau e pei for mai la ia. E pei o se leo tangi. E le o se leona. E sau for mai e pei o se leona tangi. O le kau whaavalea ia. Pau ala le mea le sau ti Apollo e whai. Pero no whai to know the truth about Jesus, the truth about the devil, and the truth about you. Leo ia te oile victory. O umana tau e Yesu le taua. So now, wheupas fuma lua for mai, a wā tātou te le tau matangata, a oli isili ma whai pule ma li o le pauliuli, o le nei lalolangi, a toa manganga leanga i mea o i le langi. O le mea lea i o outou tangoa i ofu tau a toa mai lea tua, ina i o outou mawhaia, ona te tee. Ona te tee. Atu pea, pe a o i le aso vale, pe a uma ono outou whaia o mea uma, tau te tūtū mau wailava. O le nei, i nā tūtū mau ia outou o fusia o outou sulunga titi le wha maoni, i o ofu foi outou i le ufi fata o le ami o tonu. Ma ia wha se e vai ino outou vai i le sauninga o le tala le lei o le file mu. Amen. Of tau leo whai tau atu mai. Ia wha o popo i nā mea uma o na tango atu i le tali pupuri o le wha atu o tua, tau te mawhai ai o na tinei o uwhanawhana uma lava o lo o leanga. Ma ia outou ave le pūlou tau o le olatanga, ma le pelu a le anganga, o le awhionga lea a le atua. O le oftau atoa, o vaenga uma, o le pūlou, o le fata, sulunga titi, o vaenga uma, e pui ai oi. Tasi ale mea e te tau ai, na o le pelu a le anganga. Pau ale o le mea, o le upu. A iei fo se mea saule ti Apollo e whaonga e te lua tau ai, e te lua tau i le upu. Yes. Okay, let's give you, matu le whatasainga.
Amatanga lava na whaile tua la au umalava, e te rua ai tasia la au te rua ai sauro ti Apollo. Ole si wing ole upu lea wrestle, you know, i tutono dictionary fo ile le whaonga ai mo meo pipliko i upu e whaonga ai na tuspa ia. O lai whaali liu mai le upu lea, ole si wing ole upu wrestle lai tutono, ole upu sway. Tama fo ile le tama whai suilo mafau vau. There's another meaning. Ole upu le wrestle it stone ole, you know, ole addiction read na le something biblical, something. I look up, yeah. Later no ai. Ole wing ole upu na sway, you look up for yourself. Yo, ola la ta o tonu na, ole me fo lele olo watu e afo e fa tau le ta vali. La te mana o ta vali la no mumu. Ai le o ka o kupe sa o ka fa ka vale ka ma fa yesu lo ma fau e fa tau le ta vali lang moanga. Tu sala o lawa sway your mind pe I sui le mete mafau lau tau mawhai e sufi oi e mawhai ona e whai taua le si e wha taua le stava instead of that ka o mo moringo tala wha pena for le ti Apollo tu so le upu le atua a le mea le tau mawhai ti Apollo e whai e sau e wha avalea oi ma wha se oi e te tali tonu i le pepelo ai au e te tali tonu le upu le atua o le winga na le si winga na le upu reso le tonu le tuspaia I lo wha winga na le winga po le wha li winga you know it's the same word o le sway yo so o tūlanga lana fo ilele, e te tawana e malama, o le ki Apollo le ine, peno whaia tu mamua, wa whaia ina, wa to I lalo, wa le to iai masanga mea, whaia roa I fu ai tu tono lalangi, he has nothing, makua I nothing empty, makua whaia inga ko I lalo, uma, mo le se meo ia te ia, la fo mai lai lalo vai, si, tu so lai watu Yesu le mana ia te oi. O le taua whaalea ngangala le sanoa I. I really like the English version. O le tusi lea. O le tala lea Paulo. Le lau tango e watu I lunga. E au ona foi. E pia mana ia le foi upu na. Mataman foi upu se fulu. Na. Tu sort fai upus fulu na na tala noa mai ila ia for my finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil for we wrestle not against the flesh and blood but against principalities against powers against the rulers of darkness of this world against the spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Now, le tua. For me, like, stand therefore, having your loins girt about the truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, where you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmets of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. You know, the Bible talk about the helmets of salvation. The helmets of salvation. Le pulo tau o le whaoratanga. Ai sea, ona fo I e malama I le whaoratanga. O ai, oe I le alii. Lai fo mai o lea, I e malama, helmets of salvation. Lea le meta o le whaoratanga, le a e malama I tūwhlen o whetu ia te oi. O ai Yesu, o ai le ti Apollo, o ai foi oi. If you know that truth, matuale mawhai ti Apollo na rue pe tango whaawalea oi. Amen. Ele mawhai. I say, you know the truth. Pe no fai, no ngai nes fate te inga mua. O le pepelo pito I sili lava ona to tele tangata e afia ai. O le pepelo e sau faatasi ma le mea moni. O le pepelo e sau faatasi ma le mea moni. Sau ti Apollo e faavalea oe, faavalea au. E sau fa o ngar fai uputus pa ia. Ona sau rola ia pepelo oe. Anything in the scripture, e sau ti Apollo sui. Amen. E sui el te Apollo foi uputus pa ia e fatal ton mai oi. Mena le no mana o fa ali tu pe foi uputus pa ia e ke fai kau mea oi au fai kau fo. So you know it's in the Bible. Amen. O le tele lau ting, o le tau ala leini, o le tau ole upu pen o fatu. Le mo alu tau o tu nisi o tau tinonga to prove you the word works. Le mele o le fa masalo salo ti Apollo
tele yon tau tinonga o tu natu parai tano fili nisi o tau tinonga o tu natu ya te auto e tau te fili ai e fai ma tūlanga tau o le taua faaleagaga ole tele o tau ale tele na faaaogā ia na faaaogāina foʻi ale leia tatou o pea itua ole tusi lea atani elu ia na faaaogāina not there tusi lea atani elu se fulu ono o ile mai e ile faataʻitaʻiga leleia o le mea taʻu o le taua faaleagaga o le taua faaleagaga i le foi upu e let me start from verse 2. It says this: In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. Tolu vai aso ina anga pongi tani elu. Ia le lau tato iloa tolu vai aso, ia lusu tasi aso. O ile na uta ua mua, o ile mafua mai ai le 21 days fasting le tele na ta ua tato, fa ingo for the Daniel fast, e mafua mai tono tusi lea. Fa mai la il fa upa se fulu. Lea mua, lusu tasi aso, na anga pongi a tani elu. For my, and behold, an hand touched me, which set me upon my knees, and upon the palm of my hands. And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee, and I am now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thy heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy word. Ole tala lea matani edu for mai lea so mua lava. I think the fasa moa. Na whaapea mai for mai ole fasa moa na fa mai ona whaapea mai ai lea o ia te au tani e lue au le fefe a wā talu le ulua iaso na e sauni ai lo loto e ma fau ma whaati ngā ina oe i lumo o lo tua sa whaafonga i nā upu o au sau foi on o au upu si o sau foi le angelu ono upu le atua ia lela o upu tani e lela utanga whaamatala atu tango e whaitau lela utanga whaapupu atu ole o tani elu pela le taua faaleagaga le no tau ai o le tu stand fa mai tala o le aso mua na anga pongi tani elu fa mai la ia le tala le angelu talu mai le aso mua na e fa maulalo ima e ta talo ai no o sau ia le aso na okay mana tua o tau e le fa apea sa faise anga pongi kangelu lu su kasi aso nei na ta talo lo tani elu le aso le ona tu lo la io tani elu sa ono sa i atani eru le tali o lanta talo. Na whaatali tani eru le aso mua e le i taunu mai le tali mai le atua. Whaatali le aso lona lua. A tonu na ini mea na wha masalo inga i kangi eru lea kai. O mea le au kangaka vo inga kau pule fasioki kangi eru. Mea ia le tutupu le olango kangi eru. A la lave ono sa i tani eru. Sa tau wha masalo. Sau le aso lona lua e le i taunu mea le tati. O la lava na tu tani eru. Sa tu watani elu le upo le tua. Malona i loa. O lai sau le kaki. O le aso lona fa. Aru waku le aso longa 5. Ko yo ifo le aso longa ongo. Laku fiku, valu, iva, sefulu. Laku o sefulu iva. Ele isau waritari. A la lava anga pongi atani elu. O la lava e tu tangi elu. He stand. Wera tala polo yoto. Ofu tau ato. To le pu lau le ola tanga. Ia fai uma ia ofu tau ato to. Ene ia mawhai no to tu. Ia matau te e atu i u whana le li o le laulangi. Lai ka whanga mai mea wha masau salo ioi. I le o koe mangaku mai lea koe lau kalo ori kams. Si o le kele i o mea lea tua lai whai whala velai lau kalo. Ma o le kalo. O le tene lau teimi. O le mai mau tatu to talo tatu aski lea tua. O lai o mai le tati. Ai le lopo i le mangui ai. O no fo la wei le maua. E mantu fo tala tu spa ia fo mai. O mea le lei o mai le tamao le malama. E nei lopo lau ka kalo le mangui ar farkala po le si vaenga mangui ai isi pisingis. La ua maua e sea. Ona foi o la e fau ke ua fau ki Apollo ka dio lau ka kalo ave mar vaenga nga. Ave mar fanga ur ki Apollo. E o ia ma fo fongo le fai kungi kim. Who knows because o mele lei. Ave mar tala tu spaia. O mele lei umai mai le tamale malama. How many prayers o vo fieni au te talo na te talo ai e te le la vatu.
Na e masalo mai maule lusi o le tali o lau tatalo. Wa le miana la tau fati Apollo e fai. Tau mawhai e lusi le tatalo. Le tali aua lava ne e manuia. La tau mawhai le ti Apollo ilona malosi. E tā hofi mea uma mai le manuia oe. Tu so wale mawhai le ti Apollo na tā hofi oe mai lo walu le langi. O lau e sao le langi. E ala ilu tali o Yesu. Paula le mea lau kon fati Apollo ke mi e fai. Ka hofi lo oe awangi e manuia. Mea lola na le tā ue lo e Paulo. Tala noa mea Paulo le upo le atua. O Eva, na whaato I lalo le ti Apollo. Na latu ti Apollo sway her mind. Sui no na mawhau. Ai ala Yesu. Tau afo e tasi. Ma tua peno whaatu na ole upu a tasi ale me te tau ti Apollo. Na ole upu. Ina ua saula ti Apollo e wha mahasalo salo Yesu. Fumatala Yesu, ua tu sia. Ua tu sia. Fumatala ti Apollo, awhai o le alo le tua. Fatala ia tui maanai, liu areto. Ele fa liu Yesu fai ki Apollo. Sali, bole vanga I loa ule alo le kua, e mek fa penga. O kau fa vele. No. Na fa liu Yesu fai mai a ua tu sia. Ele na o mea ai o lai se tangata. Na fa o ngai Yesu le upo le atua. E tau wai le ti Apollo. Ele tau ala tatou le malosi. O le mea foi lana. Mea foi na ele fa metala Apollo yo tou tatalo. Mertala Yesu au tau tatalo e tusa molo na fina ngalo. So se mata upu lava la pe o malo o me tau mai. Pe o le mai, fate ta inga la o le mai. Lan me tau o le tau a faaleagaga I le mai. E te su e le fai upu le tuspa ia. Upu uma le fai me le tuspa ia. Le fai mertala le tuspa ia. O na faalava lava o e malo lo wai. No winga. Fuma you already healed. So lea lau mai le upu le atua. Mai mertala le fo mai. E tu no la ia. Ole afo tu langa lena ole ofu tau. I ofu tau ato toa. Le lau tango te fai tau atu ofu tau pe a fai ole. Pe no fai atu. O vaenga umai no fai tau atu nga mai lava foi upu umale ta uele upu warfare tono tu spa ia po le taua. It's nothing to do with the devil. Paule mea la sau ti Apollo fai. La sau fai mai ki o la ki rua kau but no. There's no battle at all. O le tau ale ta ua tu spaia, o le tau olea, o le anganga o oe molo tino, o le tau olea, o le mafau malea. Pau ana le tau o lau tau ala le te tau wina e oe, o lau tau o lau tali tonu I le upu ale atua. Mea na le ina e ofu le ofu atu tau, le ofu tau atu atoa. Le lau tanga toe fai tau atu le tusi le, no toe alu le tu le tusi tani elu. E to so or tato ma ta upu e share atu tato laifa mole lava, mo ila tau fo I le o mo mai anyways so o tu sila tan yeru ona na lim faina ona tu ina tu lunga tato tu si ai so tu si le tu si efeso e ono fe upos fulu sulfitu la tanga faita what to finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might put on the whole armor of God that you may be able to stand le wingo le upu le put on the whole armor of God for what to stand it's a tool white it's a leta white it's a tool. So we then stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principality, against the powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmets of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. The helmets of salvation, the pulo tau ole tanga. Lani mele tawa I e malama I le whaola tanga na whai Yesu ia te oe le mele no valia mua atu. If you know e te ilo le tūlanga o Yesu, e te ilo le tūlanga o ti Apollo, e te ilo whai le tūlanga, I'm telling you, e le whaavale ala o ki Apollo. E le whaavale ia, e le sau ki Apollo whaavale oe, peo no whai atu. A tango le afoi, a tango le ti Apollo e tango o nārta I whausi tūlou, e te tango a mai lea, e te tango au mai le le poison, ngai kango le ia ku le meat, something that tastes, se mea lai te ilo e kango le mai le afoi, I whau,
Fa pena fo ti Apollo, lai lo uma ti Apollo ko anga yo ka ko le loku. Sa lo ti Apollo au mai le upu, au mai lo ma doctrine se tu o lo ilunga. Fai mai lo la ia o Satani o le uso ti Apollo. Fo me o le uso Yesu. Manisi lava mau tama fai e mix mai le upo le tua ma pepelo. Fa se oi, fa se ya. The word of God is the only truth. The Bible. Pau wale lo moni. O le upu taula. E le mawhai lau na whawale ala oi sesi. Ai malama na tu spa ia. E thiu ti Apollo e lue oi. E te lesia. Famatala Yesu. For it is written. It is written. E le itawina Yesu i sesi ame. E le kakalo Yesu. Fo i lele kau mawhai e afoi. E makua i solo i lalongi olo i lungo spiritual realm. No. Famatala Yesu. It is written. Na taua Yesu lea. Taua ilo na mawhau. Tala no atu ti Apollo le mela na te iloa e faliu Yesu fo mai, it is written. Ole pelu ale anganga. So you quote the scripture in the spiritual realm is a sword. E te tango la quote le fionga le atua i to tonu la ole le tu fale anganga ole pelu. Ole pelu. O la e makua i ki ngā inga ki Apollo la e luaku le upu fo mai le tala tu spaia ole saunga Yesu fo mai ole pelu o lona fofonga. Ka ilo pe whawhenga kupu pa, o le mea lefa matala tusi pa ia, for me the sword. For me o le pelu o lona whawhonga. O lana wheta la Yesu, ok, loa whika la Yesu pa umangi mea, who knows? Te loa le teimi le na watu, e la waenga funa na watu e au mai Yesu. Remember, le teimi le na watu ia tangata watu e sai mai Yesu le po, fo ile le la ave maliu. For me le tala tusi pa ia wo, atu fesili, atu po fea Yesu, fa mai Yesu. O haule nei, for me le tala tusi pa ia. As soon as he say, o haule nei, pa makangaka ingo aku. Le mano le upu. Feta laia Yesu, for me tala tusi pa ia pa Asia, le mano le upu. Le matau tia o le upu. For me le tala tusi pa ia o te saunga wha alua lau Yesu. For me o le pelu o lona fofonga. E tango la e tau le upo le atua pete whaonga ina le upo le atua. The truth, I'm telling you, e uma, o le si e tātou plokala, me lau tango e whaasino tu ia te oi, o le te le o le swing o le tuspa ia lo wei nei. O le te lo foi upo tuspa ia wave ese initial translation. La ho wave ese mo le upo anga pongi fasting. Tutonu o afoi, tutonu le fiong pa ia le atua. More than 17 scripture wa umana remove ese. Every scripture about fasting is being removed from NIV and also, a lot of new translation. La tato o le tele yo me wasui tutonu o le afoi. Le fiong pa ia le atua. That's why you need to do your research. Tango e study le upo le atua. Ye e loa, ma ye e loa matua ye e loa. Pero tulanga fo ile te loa ia ila vaenga fo i o le bank kingi i whenga ringa le bank e ke kango kwa koe le kupe a fiki e kamanga e loa le pa u le ala fo le pa o le tupe mo i ma le tupe pepelo la to te loa le why ko se makwa e fiu fa valea kamanga they know the real one from the counterfeit kama vo e vaku pepelo e loa le ia kamanga asia wala to i loa le mafia fia wala to i loa fo ile everything wa masani le tupe fa pena foi la aona e lole upu makua e loa e fiul ki Apollo e loe makua e malama ile upu e le fa vale a foi la o ti Apollo po se a onga e o le melo ta o na toi oi o ke fiu foi a tu oi ai a fa na e vai just pa yelo ko kong if you are given sa no I know the truth e la me na ta o le ola fa mawala lo foi le fa longo mua po le me le pe sa o me na ta ton wai wa e lo le stemina fo mai le ai ke kali kong wa me le I'm just telling you, if it's not in the Bible, don't waste your time. O tu sila tanielu. Sorry guys, o la alem whaino o tu ina tu sila tanielu I lunga o tātou screen. O nei te uto e motu o tātou internet. Pa o lela o tango e whaitau atu. O tu sila tanielu lela tātou o ila. E toi au mai le ata lea. Le mele lo futau lea. Au mai sa alo futau lea toi tu ulola I le mea tanielu na whai. Wa o le mele na whamata tu spai o lo futau ina ima whai o na tu. E le I tau wai. Pero no whai atu warfare, it's nothing to do with the devil. We're already defeat le ki Apollo ki rua le koe kaumas ki Apollo a lela I o le wrestle le I pe o le upu le wrestle le no ta ua te le lo pena la vier vaenga mua but it's the same word le translate me po le fa winga o le si o no winga o le sway tama fo I lele ua tau mawhai e sufi lo ma fau e sui o le winga no le upu wrestle o po vunga le tau mawhai pe o lo latu e wha atau le ta avali
La te la te whaatau le ta avale te mana o ta avalanu mumu. Ai te iwa le lava lau tupe. Sau lola i o le whaatau ta avale mana o ia o e whaatau le ta avale lanu ena. Na tango lola i o le whaatau ta avale. Sway o e pe sui lo mafau fau e whaatau le ta avale lea. O le winga no le upu wrestle. Sway, le tonu tango e whai au, le wha winga mai ai, po ua sui wo tau ma whai ea, e mi milo atu le mea le tali tonu ai, ina ia e wha atawar ta avale lea. Wha pe nā fo ila ti Apollo, o le mea le tau whai ti Apollo sau whai, come to change your mind, au ane e tali tonu le upo le atua, ai tali tonu i le pepelo. Sau fo ila ia, whai mai le upo le atua ia e wala, au uma tiru ai, au tiru ai lau tasi, e sau ti Apollo, sway le mafau eva, sui le mafau eva. Tali tonu le pepelo, ai ua te tonu upo le atua. Sau rofa ia Yesu. Ai wha mo ai na Yesu. Sau roa kalangoa tia Yesu, amatala Yesu, it is written. Mai ua tu sia. Wha o ngā Yesu le pelua le anganga pēna o whai atu. E whai le tātou le tau ai le anganga in the spiritual realm. Le tātou nor tu se Isaiah se follow, you look up for yourself. Wha mai la ia o le whau unga ma le upu. The anointing, man tua whatu spa ia wha mai o le whau unga ngau sia i le amo le polonga. O le upula i le whauunga, o le pelu le anganga e ngau sia i le amo le polonga. La e te polonga, tasia le mea ngau sia le amona. The word. Whaunga le upu tu spa ia stand the word of God. Pia whatata inga pia e mai. O le alava ni mai o le tino nei nei. You believe the word of God or you believe what the doctors say. Yeah, thank God for doctors. For my little talent for my. Sorry, wale mawhai, wale ei, wa uma matu, wa silinga matu tam whainga wale mawhai. Now the word of God. Are you believe that word or you believe the truth? Le upo le tuafu me ona whaalava uma o tātou mālolo ai. So claim it's yours. Fasau le ti Apollo. It's tali tonu tu le upu. E sau ti Apollo fa masalo. Fa masalo o mele tali tu spaia. Ofu tau ato toa. Ina ia mawhaiona e tu. Fa masalo marki Apollo. No, this is what the Bible says. This is who I am in Christ. Healing is mine. By his stripe, I'm healed. Why? O lai te tū i le upu a le atua. O le winga nā o le upu nai whamai wha mālolosi i le ali. E te wha mālosi. Te no le tala fo le whamai o le mālosi o le anga ngu o kamala. Why? Because you stand in the culture. Lai te tū mālosi i le anga ngu. A se sēr mea lea mai se sēr mea ngā. Whain mea lea le mālosi o i le anga ngu. A e saula te mālosi le atua malanga nu o le māngai ia. Wai ke le ola langu fa Samoa. E ke ola langa nu e te saula langi langa nu. Le ela foi. I le upo le atua. Mālosi le atua malana upu. Po le ala le whai mai o tangata I whea. Wha mai, po le ise mea. Po le alava. My God will supply all of my needs. Tu le whai upo tu spaia. Wha matala tu spaia wha mai o ia o le atua. He supply all of my needs according to his riches in Christ Jesus. You just hold on to that word and you just believe on it. Who cares? Just hold on to the promise. Just hold on to the promise. Just hold on to the promise. Who cares? Hold on to the word of God. Amen. You stand your ground. So you can stand. Stand and withstand. Pauna le mete faya, ma le pelu lao le anganga, a haona ho o mai le fili. The sword of the Spirit. Let's go to the book of Daniel. Amen. O no whaongaina le tusi le mua. Sa whaongaina I le taua faaleagaga, because this is a classic example of what is happening in the spiritual realm. Whamere le tala Daniel, whamai. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. Whamela o le tala ia tatou lo lasa ana pointa nielu. Tatou o ilalo foi upule se fulu. Whamela le tala Daniel. And behold, and a hand touched me, which set me upon my knees and upon the palm of my hands. And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright. For unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou set thy heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy word were heard, and I am come for thy words. Tusa na tatalo tangielu. Mana tu auto ole of tau.
Au tō whai tau lo tau ato toa lei nei, o whai upis valu. Na e tala noa ai loa i le whamaia. Yo tō ta talo nga uma. When you pray. The whole armor of God, e whai ule armor of God to pray all kinds of prayer. Verse 18. Lona winga la, e tala noa atoa le armor of God together with praying. O tani enu la, lena ta talo la so mua. E te ofu rale ofu tau atoa toa, o le mena nita no mai e helmet of salvation, i e malama de whaoratanga, who are you, or who you are in Christ. I e malama o Yesu o i o le atua, i e malama o mai mea umaia, i e lofo ti Apollo lai lalo vai. A o lai na e malama, i le ima se me, i le se me ongo a whainga i fua oi. Pau ale mele fa matala ti Apollo, na o le sau e stau wha avalea oi, nga le sau e wha se oi, le lai whai mai e le tala i foi, pa Paulo, le tala Paulo i le tusia Korinito, le mana i o le tala Paulo nei wha malosi mai le tala Paulo i mua lua Korinito no ta upa lufa pusu matasi for mai, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. For mai, ina nei ole ngia i tātou e sātani, a wā tātou te lewa a lea i ana tonga fiti. E saula ti Apollo e whaile tonga fiti, e loa ti Apollo e le ma whaina lua tau. Ona aise ha, o oela te ola whaaleanganga, o le ti Apollo lai oti, e le ma whaina fusu se ola ma se oti. Ue vais kangaka ke laku kunga maula e oki a laku rua fisu. E le mwhainga lua fusu se a o lai oti. Ke fiu ala ki fia fusu o kunga, e le mwhainga mingoi o lai oki. Paula le mea lai whaile oki o kau whavalea wa vai. Tere na whaia ina tangata, a o ti Apollo, o lai oti whaaleanganga, o ena te ola whaaleanganga, whai mailo le tala tuspaia, o sili atu le maa losi o lei tutonu ia te oe, na ilo o lei le lau langi. Mea nai whamata tuspaia, be wise. Whamai o tātou poto e peo le ngata e fifi le mu e peo le lupe. E tātou poto la e loa le fionga pa ia le atua. When you know the truth will set you free. Peo no whai atu, stand in the word of God. That is o mea tonu nata o spiritual warfare. O lai te tauina le tau whaleanganga. Just, whaatali mai, le umautanga whamatala atu ni taua whaaleanganga. Sa o iei tonu, I will give you some testimony, amen? So, o lea lai tala noa i fo, i la fo, i fumela tala tu spaia. O lea na tuta ni elu, luas futasi aso o tuta ni elu. O le fesili. O lea na mea tupu pe ana give up ta ni elu laso mua. I lanta talo, wha vai lo ta ni elu. Pe give up laso lona lua. Wha vai. A laso lona todo. Lona fa aso lona fa la se me tupu pe ana fa vai tani e aso na ele mo ora tali lo tatalo me na ala io na taua ia le tulanga le no tano toi nei o la na tu na fiu o te loa na fa masalo fo inisi ya mi lo sa o la fo ki Apollo kom fa masalo kan yelu mai le ko fa longo mai le ko la kalo fa vai lo ando ye o ye ke ai ala tu watani elu ea. Ona whamatala tu spaia. For mai, o teimi lava tātou te talo, e whaafonga ile atua. Sau e ala tali. O le mea, o lala te tonu ia tani elu, lalanga ku wakang elu, ki nganga wha masalo. Ele I fosu kang elu marki Apollo. O lana, he hold on to his crown. O lana tu I le upu a le atua, le pelu a le anganga, na tu wala, wa fiure ki Apollo e whai mai, me fona le ena, no, mata mele amatanga o tātou prokalami, lisi tātou kliplo o matu, le no whai atuai, awa ne I wha masalo ina o I le pe pelo le ti Apollo, wa o foi, pe no whai atu, me ni o onga. I really stand my ground to langale, if it's not in the Bible, but let me tell you something, this is the only truth. O le a lava se si tusi o tusi e nisi, pau ale o le upu moni. Na ole fiong pa ia le atua, e le ia se si upu moni, pau fo ilo le pelu o le anganga, wa saula le ti Apollo, au mai si tusi, ma fai mai o mea moni, ai se ha, pe pelu o ti Apollo e kam whainga ia whako ilalo o e whamele tala Apollo, aua ngai ole ngia kako e sakangi, aua kako ke le valea, ole bual tu spaya, whamai o e maha o le valea, hold on to the word of God, ole tau ala whaleanganga, pia no taua, e ta talo na e tūla ia, e te tū au mai la au mai a whai o le alava a whai o na te tari tonu, for example, le se tupe, I le whali. Na te tango le au mai uma maul tu spaia, for God will supply all of my needs, according to his riches in Christ Jesus. A mai uma maul na tu spaia, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Mea uma upu whai upu tu spaia, e whata tau nama ta upu. Ona e au mai a rola I o whai upu na tu spaia. Ona e tū ai rola ia, God, you remind God his word.
E sa ula ti Apollo fo mai ke o le kali mai le atua. Hey, there. Fo mai tala tu spa yo le atua. Ele o se tangata e tala pelo ai. Ele pepelo le atua. Ele pepelo le atua. E tali ala le atua. Amen. E tali le atua. Fa maoni o le atua. Let me give you some testimony. Ole, o stasio tu tinonga, ole tala le ano fa longo ai, fa tala stasio o na le atua. Ole fa fine, na ile tuma. Le tuma vo ile lona, la tu le fine te talo ai. Te talo ai la una le atua. Ola la va ile tuma, uma va so mo la wa kiringa wa foi. Uma va so mo. Wala po ale tuma, fa me tala tu spa ya. Fa mai e sauleti Apollo nga hoile upu. E sau e attack le upu. Kusa e kakalo kula o ngale aku. Ai vele koe so fai merki Apollo Vili no si fingele o le o ngale atua fai. So mo ke le tuma le nga. E fai le o ngale atua iai. You know? Ma esen me ngamaro ma fofa. Hold on to the word of God. Ia koe kule finge koe. You know? So e alu fa malosi. Lai fa malosi le upu tali tonu le upu le atua. O le avaya so lona lima. E ala I folo makua kai au. Makua ismo fa ngala fa. Makua le ai ya se mea. Isaiah, what au no ule upo le atua. She hold on to her ground. Lana matua isa hauni, lana matua I ta ofi. Na ta ofi le upo le atua. Ta ofi le upo le atua. Another testimony. This happened to us. Ma umal matua hinga. Elisi po lua e kau sanga kaluai. You know, in our business, sa sioki ma pising isi vo na taimi sa we need $1,000. Ma sioki la afetala na ma sioki na ma yaso. Tau tatalo ale le atua, just put in faith. O fale aso la afai o ta talo ile tua like we bring up scripture mai uma mau tu spa ia fa mai le upo fa pe we hold on to our ground ala fo e fa masalo merki Apollo ia waka fare kai wakai fare kai ele o kalo mai le kani mele tu and all of a sudden someone call us for me o lai lalu o le ungali ma te tunga o le ungali no te va tu le fetala praise God ma o na so ma vivi ile tu fa time man God your word always work to o le sia so ruma mai ai to mana o mia fo ma o le sia fetala so we bring the same thing mai fo ile scripture we just stand on the word of God ma tu fo ila ia mle ma fo ma to ainga fa ya tu le tu o upo fa pem ma o mia tongen mele ma o mia mele so we just hold on to our ground for a whole week at o le so lulu ma te mana o mia tu pe la so ila so for lele ke o la so po la so coffee astofi ai vile kulisi ungali inga la fu mai Kevin motos e faila business yon meta poeta vile kulisi ungali fu mai nga mama ya vaku ya le just deposit some work amen ke yo so man nga venga so they deposit 650 ono se laudi mas fulula sa konki ia mai lo la ia mo to lua vo ile mo tu a feta la na ma fa ile tu mai lo ma ngofo o fa ya kru ko lua ele ai we ask God o upo tu spia for my ato o lua agree etali ile tu nga agree ile tu mai le afi ka ke le agree ile tu mai 650 ia ma ko mai lo mo ko lua ma ko ngofo fa tu ile tu fa fe kai mo le ngo se laudi mas furu pa o le sioki o you short of like o le sioki le tu pero you short of 350. I was being honest. And if I said, I looked at my to the tour, thank you for 650, but I ask you for $1,000. And we believe. And I agree your word. So matutu wala ia. The funny thing is, on the same night, I messaged to my lole of my brother, I just deposited I said to the 350 into your account. Make it $1,000. Amen. Like when we stand our ground, we ask God to nan for merti Apollo ngo se laudi mas fulu ngo kalo. We was like na matele ita talo se ono se laudi mas fulu na mata talo le afeta la so we just go mai ko ma ko kakalo ma ko remind God his word. Natali for le to me like the other thing we believe God for 5,000. Mero list time na last year. Ele se me sa fa pe ona mana o mia ile lima feta la to no le so na mana o mia la so ona ke mo kale lo po fe wa kele me fa la 5,000 at that time man I was like le lo po fe me amo man nga lima fe so we just believe God do the same thing ma fa to for ma fa nga ringa yo fa to so me le upo just the Bible say this we bring the scripture we just remind God his word. To the two all upo fa pe and we hold on to your word. Ke lo me mari. Fa masalo merki Apollo e de kali mele kwa. O le sko anga e mga o miere kupi.
le o me las falile we have no idea po fe me mai ko makua ile ai se me mai ko pe like 5,000 we believing for 5,000 ya mang fo fala ir ke mina ngi o fa ko lu kam le this thing we just worship God fa fitai le tu remind God his word ma lo mama moi fa ku so ko lu kam moi what au ka ke pole metal just pa ia au te pole se me fa ilo me o matalo ka kam moi ma lo mama moi so ko lu kwa ku le tu because we don't know where po fin me mo tupe. The funny thing is as soon as I close my eyes and then a face come to I also for ringa yo ruma ese awala le tua it's just a face of a person, a friend or a friend lea sa o faia na nga luenga in the past sa o faia na nga luenga sa unga lue sa o faia na nga luenga te e wal wa e for ringa tangata le ruma so o to te I fa te mira ngi o fa tu to I don't know why but there's a face I saw someone o one lo friend now as soon as I saw the friend to matala la friend tell brother la lava le mete manao ai land minute now, why are you here, So, I need this amount of money now. Like, now is the time. I will get a cash. La loka uma ya. For my lo martala, no worry. Kang hokwa kamaloa. Kala mai lim shaki. Sengi shaki mai. Lima fere vakmawai. Lima fere avatuma oi. Ngola tala. Ese fa mahoni ole atua. Ese fa maoni o le tua o ngala utala o la kwa kangole ka ko malo au mai le si da fu ya wole sa ufia na nga wenga mele nei I never asked for anything before but now all of a sudden ke I so on a dream and then all of a sudden ke aku ai ke o ka mai le lima afe just give it to us for saying mai ese fa maoni le ile taimi wo ese we just stand on the word. I'm just being honest elevi ile tua ngi kala pepelo po ngi kala fa o popo lau ke lo le ele vi ele tu o ke lo fa ke le fo no that's the truth no ke fa mtala ina so onga tua le me lo tu ile fionga pa ia le tua e ke lo anga o fa li kulanga fa ma lo si me lo ko lo e ke fo mai pei por upo fa pe va vai me lo ko lo wa kau pe la lo kau au kwa le ai angi maso lo ka kingo mai pei fa me just pa ia fa pe ya ko wa e lunga faith comes by hearing hearing vai kwa wa fa ma lo si me lo to lo vai lo ko lo fa ko lo fa mai upo fa pe that's how ka ko ke kau ngare ka wa fa le nganga remind the word o ngala tau le tau ile nganga wo feel like I qualify my I stand my ground o fa ku lo ia fo ile tua fa ku ia o upu fa mai la fo ia tu avenga au ma to te policy me tas I fa ilo tsalo I done my part o lo moi as soon as just close my eyes and then o so mai falling or ka yo ruma au fa man ke e was mai and then I go man praise God that's the answer he's e se nga lu le nganga o le tua so o le tele yo nisho story tele o nisho vaenga fo io fa manuanga le atua ile umano no fa matala ina tunga le anga le leio le atua ya umalo me fu la na ya fa malo sia tangata because I know this is the only truth. There's nowhere else but your spiritual battle or your spiritual warfare is nothing to do with the devil or to do with your belief. Le me te tali tonu imolo faith. Mea nai tala noa mai Paulo, fai mai ola, o lai fe te e nai lava o lai tau le anganga ma le tino. Fafanga lo anganga ia malo I le taua. Pau wale mea o e fai tali tonu I le upu, full stop. Hold on to the word. Pe fa masalo salo maki a Apollo si ngalo kua, fai mai le upu e fa pea. Tato uma. Let's be honest. Let's be honest. O ke lo kaimi. E o mele kaimi. Kwa e wele ropo le hale me la tupu pa. E se ranga lue o le nganga o le tua o le faa ma o ni mea nau te whai atu ai ele lei le atua man he is good man o le alofa I o le atua ia o that's why and for mai ola ma le oti fili le ola He me tala ina e tali tonu le pepelo ti Apollo ma le wha masalo ya oe. But all the promises is yes and amen is for you. Promise le tua mo oe. Mo au. In the Bible. Nai no foi lungo lau shelves. The Bible. That's the truth. O le ansa le nao mea umai tato nei. The word of God.
So now, your spiritual warfare is hold on to the word. Whether, ofu ye e malamalama, I try to give teachings, malamalama, who you are in Christ. And then you hold on to the word, hold on to the promise. Ta hofi lo le upo le tua. Ma e tua iloa, pe fai mai le lalulangi e whaapea, pe fai mai e whaapea. Pau alau tala, the Bible says this. And you hold on to that. Amen. I don't want to but I show you all the scripture to know who you are in Christ. Oai oe ya Yesu, oai oe ya Keriso, peno fai tu pau wale mela sauti apolo fai. Fa amasalo salo tonga fiti. Ele mafai anga mafai ti apolo nga fasioti o se tu lo, boleva nga fasioti o. But he can't. Ele mafai ti apolo nga fasioti o. Ai sabla ti apolo fa avalea o ni eru ese marifina ngalo le tua. Le foi la na popo I polo e Timoteo. Fai ai, ye e tu mau le fa tua. Tau le tau o le fa tua tu mau. I le fina ngalo le tua. Nothing to do with the devil. So what to do with Timothy? To stand his ground. In the word. Mea la nata o spiritual warfare. E leo so onga leo te tele makaukuli ki Apollo ma mele nge no. So all to do with you. O lai te lua tau la famele tala tu spaia. You submit to God, you resist the devil and he will flee from you. See? O oe la submit I lea tua. Tango leo e te ele ti Apollo. Ona sola lola ia. Sola ki Apollo. Pe a sa o mele nge o ki Apollo la. E ka alo ke le ki Apollo pe le ilo le upo le tua. Saulola ia whaavalea oe. Ioi. Ai ao o nginga e lole upole atua. E umako inga whaamasalonga ki Apollo ya oe. Pawan melengi, the Bible says this. But I'm telling you, I encourage you some more. Hold on to the word. Hold on to the word. But I'm telling you, God loves you. E alofa le atua ya te oe. Yesu, He's God. He's the only true Jesus. Le se si Yesu. Matala Apollo, I love us se sa vatu se Yesu ese mani Yesu lea. Au te tonu ai, ele o se uso satani, ele o Mikaele vo. Pe on tonu ni so tanunga. Jesus, for me, He's the Alpha and Omega. Ele iso na amatanga, o ti Apollo na ino na amatanga. Jesus is the Alpha and Omega. He's the great I am, according to the Bible. Hold on to that truth. I want to faseina o ti Apollo, famel tu spa ia tala Roma, o lai lalo vai. Under your feet, famel tala tu spa ia wa ve o ia maulu, a watu inatu umale pule I lalo o na vai, o fe ele vai, lalo le kalesia, o le kalesia la le ele pule, hey, you and me, we have the authority over the devil. Ele ila se me, koe mai mau I fuolo ma losi e ke so onga e ki Apollo, don't worry. Just focus on the word. Amaile upo le atua, and then meditate on the word of God. Awana I fase se ina oe le ti Apollo. Fa manuia le atua ya oe Samoa. A fai e te fieta lia ina Yesu e vea mali ima fa aola le nei a fiafi. O la ulava there, ye etalia Yesu, the true Jesus the Bible is talking about. Mera tala tu spa ye o tau tonu. O fa atuina o ia mai na ye woti. Tali tonu yo tau loto. Ta utino yo tau ngutu. Ono o mai le ola. Ona fora upa tu spaia fa mai o le ola ma le oti. O lai le pule a le lau faiva. O mea umalava lai te mana o te tala noai in the word of God. I'm telling you this lot. Thousands and thousands of promises about you in the Bible. Sau se teimi o tango e lau matu promisia le tua mo oe maau lo natali. We need to go in and possess the land. Amen. Hallelujah. Ai fietalia Yesu e ve mali faolo la ufaia talo le faolo tanga ne fiafi. Paule me te faia tali tonu I lo loto. O le Yesu le la talia la fiafi le nei. O le alo le atua soifua. His only begotten son. The Jesus of the Bible. Amen. Le la talia ina la fiafi ne avea mo wali mo faola. Amen. Fate te me upo talo le. Te talia ina Yesu. Le tuolo matou tama. Wa o whaalongo I la upure nei a fiafi. Wa o wiloa, ma o tali tonu, o a o le tangata anga sala. Ai o te vala au atu ia te oe,
I le nei afi wa o salamo. Ma ofo ina atu ai lo nei tangata. O te talia ina ai Yesu. O lo walo pele to atasi. Yesu Keriso. O le na maliu mo wang sala. O te talia ina ai o ia e avea mahali i mawhaaola i lo nei ola. Fesoso ani mai o e tama. Whaafetai lau whaamangalonga ia te uma wang sala. Wa umana e tutongia. I le toto Yesu, le afiafile nei, wa utalia ai le whaamangalonga, wa utalia ai le toto Yesu, ma utalia Yesu e avea mali i mawhaaola i lo uneiola. Ono le suwafa o Yesu o wole mavala au tuai nei, amene ma amene, o le filifilinga poto le nawe e whaia, yaso umolo, wala bea whaina e whaia te tano le whaoratanga. Why? Because this body will die, one day this body will die. E le aso e oti ele tino lea, ai te tauna whaola ina lo wanganga. O lo wanganga ele oti. Ele oti se anganga. Ono foi o lea tua ele oti because o io le anganga. O le anganga la tangata ele oti foi. Amen. Awa e maua le manuia ma le ola e whaavavau. Whaamanuia le tua ia te oe Samoa. Whaamanuia le tua ia te oe. Ia e tau wina se taua le lei. Your mind. Lo mafau le upo le atua. Cast down every argument against the will of God. That's what Paul says. Matala polo o lava ni whaamasa salonga. Ia cast down. O umani me o saulo mafau. Ave lalo. Peno whai atu leisi aso. Ele mawhaina e tau fia manu me fele lei lungo lo ulu. Asea, ono foi o manua ia na whai e fele lei lungo le ea. Whape nā fu lalo mafau. Ele mawhaina e tau fia mo meo o mafau ngai saulo mafau. Ale ane me mawhaina e whaia. E mawhai, o le teimi e sau ele manu whaile lana wha moenga i lo ulu. O le e tau lana e tanga whaise me le manu na. Ma ese la le manu na la whailanga wha moenga i lo ulu. Whape nā fu ele mafau nga. Ele mawhaina e tau fia mafau ngai saulo mafau. A o le teimi lava e whai ese wha sau ese mafau nga le anga nofo i lo mafau. Whai ese mea, ma ese. Fa ese na mafaufonga mero tala paulo lai fe te enai, lai fe tau ia lea nganga, le upua lea tua, male lo mafaufau. O lo mafaufau, that's the old man. Fa me oni toi o lai, ye ola mai lo wanganga. Fa manuia lea tua ia oisa moa, fa fitai foi. Mor neia fiafi, ia mara fa avanoa ino foi o lo taimi. Ia e te mafuta mai fo i lungo nei polo kalame ia avea fo o se fa manuianga i lo nei tangata ia pe fo no fa atu ia ole telo taimi e tate ta pena ai mafua ona fa malo sia la ta penanga ono oi e mafua fo i ono o sa idi le fionga pa ia le tua e no se mena tu ele tua i lo loto te lo le upertus pa ia le tonu e fai tau ia Yesu la tu Yesu le mele e se fa tu la tu lo Yesu fo mai wa he teach e la tu o tangata ina ia fa tu It's the same thing for me uva ai tu ele o fa tu tangata sa mo mele ne I want to teach the word. But me fu na le no tama fa encourage myself to show you the scripture in ia e loa o lai tu tonu tu spaia. I want pa wa ina e halu fo yo. So I encourage you, if it's not in the Bible, don't believe it. If it's in the Bible, hold on to it. It's the truth. You know, walk in that light. O le lava malamo ya o le fung pa ia le tua, walk in that light. Se yo ona fo popo le tua lo malama sa vari le si malama. O le lava la le tama malama na ti sa vari le malama na. Alo lua fa popo le tua le si malama alo lua alo lua e fa maoni ka malama ngai gaming e ko e vaku le si malama ko e vaku le si malama ngama ko e malama ya la ya ngama ko le fa e ki apolo. Amen. Maria le tua sa mo ele nei foi a fiafi e fa pe ona fa maria po fia lava meu e mafuta mai ai. Let me pray. Father, I thank you, Lord Father, for your people. Bless them, Lord Father. I pray for your blessing upon them. Lord, ye le anga le leo la o fio pui malu I lato, Father. I pray the blood of Jesus to bleed on them, Lord Father. Ia fa pe ona ye le toto Yesu sa wina I lato, ia mamau ma fa mai ma mala ma mai uma. Tama ia maua I lato le fa tua e tutua I la upu. Ia awana I mafai le ti apolo na lue
lue lo latou whaatuatua. Ia whaapeo ona tutu i le mea moni. Ma latou, hold on to you, Lord Father. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen and amen. E ora tātou plokalame na nei fiafi whaamanuia tele le atua ia te oe Samoa. Whaaftai le mafuta mai. Whaaftai foi pe awhai ue sheina tātou plokalame just before you go. Awhai te le sheina. You know, it's not hurt bad tango share to tato plokalame, you know, be a blessing for me, a blessing for his tangata. Was whamarianga na e taulo tango share. If you want to comment, ilalo tato plokalame, and no, go ahead, make a comment, or you can message us. Hawhai fo ese me te whi mana o mi ese te talo, ia, sio fo nei tangata o te talo tuai mo oe, ia, message me, tu langa fo ilele te talo tu mo oe, te talo mo i fo i tato plokalame. Te le loa me oma, I don't know everything, I only know in parts, pa o nisi o vahenga o te whaasua tuai, o tōru whamanianga whamania tele le tua ia te oe Samoa, nei a fiafi Kevin Uruiva le nei, a lofa tele mo oe, whaasoifua ia.